At 30 minuto baing opisyal na pamanyaran ng filing of Certificate of Candidacy king Comelec Pampanga anyang Martes, October 8, di natangi Ferdinand Gonzales. Megpasay ang kandidatura para representante ng Tercera Distrito. Tauya Mexico'y Gonzales at dati na kanung tatagal konsyal ng Balen o nengaliyam ipapalad manyambut. Ngeni Bisaya kanung maglibutad king laban king 3rd District. Metong yakanong OFW i Gonzales at king malwat na panahon at suya king aliwang bangsa, bisa nema makapagserbisyo king Balen. Alam mo, OFW ko, malwat na ako mag-abroad, mag-obra king abroad. Nakakit ko yung sitwasyon kaya ti Pilipinas. So, bisa akong i-try ang akong kapasidad, balo kaya experience kaya aliwang bansa para sopang kularin ka na akong kabaryo, lalong-lalo ng 3rd District. Nilino na niti sa sariling desisyon na yung pamanagal at alangaliwan tao king kayang gulot. Pero ating pong mag-push sa kung magkaiging kayang politics kayang dine, kung kayang politician, buri ko sarili kong sikap, man kanita ala kung balo mo na ala kang tatala na politiko kaya kanya buri ko sarili ko. Banta gawa ko itong buri kong gawan. Aminado yung suntok sa buwan, ing kayang kimot, inya mo manwalaya kanu, alang malyari nung subukan. Nung mo subukan, nung mo try, lalo kang malungkot nung mo gawan itong buri mo. Di ba? Kasi nung mo subukan, manikapan may agumpisa, paisambut na ka. Anong malyari? Kailangan na dinan mo lang kabaluan, kaisipan rin memory, 3rd District, na alang imposible. Alang imposible. Basta nanumaling malyari, gawan mo itang buri mong gawan, itang mayan kenlob mo, masaya ka na nanumaling malyari. Nung sakali, king pamagalto ng Gonzales, at lulang milaban-laban king pwesto kaya bay Dr. Hazel Tumang, anak ng dating Mexico Mayor Teddy Tumang, at 3rd District BM Micah Gonzales, anak ng incumbent Congressman Dong Gonzales. Kaya bay Jenna Lumbang Parungaw, Arlene Salonga, CLTV 36 News.